mwanchumu rigalia wensoko TV mambiyende ngia seri tukerigare komina kana somotinyo kano mwaka bwechile fuibere merongebere na gatano na rimo kugena kwane kwa bokire bya kwa gendere bya kurwa nonsia sora semambia bono asemerubire yago asemeremo asegasi asoko rigalia ase ori ase sabari na kede gyonsi keria kwa kole mambia bono nabugeno kugena kwane buna no gendere tukubwati merubire nsi yensoko TV kurwa chinsa 12 cheke mambwe keraboni kana ndicyaragire chinsa nyicha bono mambinde chidakika nkego chia itirigoro engaki yogosoa ostogo chaka sobwa mu murubire yiga bwetero bini go chakera bono go kachinsa isano ne mocha bono mubasa soko murekera aliagendere tokorekana emambia ya bono asi county yonsi emerongene na isano na ibire asi chinse mogo se chi sector au aseri tukeriga lia juma ine tosanga sobwa mu wetera senchire mu mutandao wekera Facebook rabo ga sesemu ya YouTube Ensoko TV na bwige namba ya mawasiliano nigere noti isano na ibire isano na isatu isano ne momara gatano mwero beka isato ase ujumbe ya gwenyenge emambia ya bono na mono ine rogo chiko tumeka tuko soa ase nkwani yete mambia bono ase turachie kumurekera etaro yomurai wense asorgongo rwagusie kerokere turachiko sanga no yokurigekero kyobwe MCA korwa ase ensemo ya ase wadi ya basi vogetaurio emambia ya bono ujumanyika ino bunanere Alex Simba Kennedy tuchake asobwa mogo chakara bono goikomwe yo retariane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambia bono niko tocha kuligerelia aya etre abu asomo raibwense Dr. William Samuel Ruto mokonyo Professor Kithure Kindiki mugavara we county ya Kisii Paul Simbarati amonabara ibande bomera ntuno muraibwense ase ensemo ya Kisii State Lounge abu ase umuraibwense abayatika kumerana nababwatani awe kyama kya ODM nabo iga babwatani we kyama kya UDA nabo igo nabamenyi be county ya Kisii ase basangete nagukwanira mangana abu asomo muraibwense aerere merobere ya magenderero yo ya morete tasorwa ngorwa gusi asetaro ya yamatukata to asa kwaneri guro yobwagachi na kwigura chipara ao obwagachi na bwigogo chakia obwagachi bw'ichiro ao aso county ya Kisii amone county ya Nyamira na bwigo ase amangana bwatikene no bwagachi bwegetige chigosori kya gusi na bwigo ase getikerige chindege gyasuneka buna akwerera ase mambia yabono tikango turaliri naraliaya agendrete kurwa senseme ya senkwana yabo yuasangete nabamenyi be county ya Kisii abwase obotukubukera lero. Where are we in Kisii? Hapa Kisii. Ndio mimi nimekuja hapa Kisii. This is my second time. I came here kupanga mambo yenu ya maendeleo. Kuna mambo mengi mliniuliza. Ya kwanza ni mambo yenu ya mabarabara. Barabara nyingi hapa Kisii zilikuwa zimekwama, ni kweli ama si kweli? We have unblocked. I have sat down with these members of parliament. We have straightened. Kulikuwa na contractors wengine wazembe, kulikuwa na shida nyingine hapa na pale. But today we have a big budget ya kusota out mambo yetu ya barabara. And that is why leo niko hapa. Barabara nimeenda kwa huyu mungwana kwenda kuanzisha barabara. Kesho nitakuwa kwa huyu jamaa. Kesho kutwa nitakuwa kwa Zahir. Kesho kutwa nitakuwa kwa Alpha. Kesho hiyo the same kesho kutwa nitakuwa kwa barabara 2, 3 actually. Kwa huyu mungwana Osoro. And I am coming back. Kwa sababu kuna barabara zingine ambazo we are just finishing the procurement. Nilikuwa huko Nyamira. Watu wa Nyamira waliniambia nitengeneze barabara ya kutoka kwa Jabera, si ndio? Kwenda Nyamusi mpaka ifike Nyamaya. Hiyo barabara I am coming back. We have already advertised. We are doing the evaluation. I will come and launch that road in the next 1 month. Tombe Isinta kwenda mpaka Gitaru, hiyo barabara vile vile mimi nakuja kuianzisha. Barabara kesho mimi naenda kwa huyu Zahiri kuanzisha hiyo barabara ya kutoka sindio? Pia barabara ya kwenda Nyamira ya kutoka Keumbu kwenda Kiendege, hiyo barabara mimi naenda kufanya kesho. Nimekubaliana na huyu mungwana ambaye anaitwa Steve Mogaka, sindio? Magombo kwenda pale bondeni kuteremuka mpaka Gebirigo alafu iende mpaka Motagara. Pia hiyo mimi nakujia, pia hiyo tayari tumefanya advertisement, tunakuja kulaunch hiyo barabara. Na ingine mingi, nyinyi relax. Sijui kama tunaelewana. Na hatufanyi hiyo Kisii peke yake, we are doing it in the Republic of Kenya.
Because, let me tell you good people, you know, shida ni vile ya kupanga how to do it, where to raise the resources, and how to plan for it. Hapa, we need an international standard stadium. And the same thing I have done in Nairobi to build the Talanta Center in Nairobi. Ndio nikaambia huyu Simba akakuja akaniona, wabunge nikaongea na hawa, tukasema tujenge hii stadium. Nimekuja jana. 9 months. How many months? Your stadium will be ready. Complete. I will come and hand over the stadium in 9 months. We put there 1 billion shillings to do it. Nimeambia watu wa Nyamira, iko kizungumkuti kidogo ya ardhi. Nimeambia they sort it out, kama hiyo iko shida, they look for me an alternative land. Mimi niwajengee stadium. I have 900 million shillings for that stadium. Nyie mnanielewa? Vile vile, we wanted to do this airport. Tulikuwa tumekubaliana tutafute shamba ingine. Tukaenda tukatafuta huko, ikaharibika huko Nyamira. Tukaenda mahali ingine huko Kenyenya, ikalete Kisirani. Nyangusu huko sijui wapi. So mwisho tumesema, let us work with what we have. Sawa sawa? So on Wednesday, mimi nakuja hapo, tuna extend runway, tunajenga terminal building, ndio by the end of this year, muwe na airport yenu ya kufly kwenda Nairobi na kurudi na kusonga mbele. Sisi tunaelewana? That's how to transform this place. Vile vile ile SGR nilikubaliana na nyinyi, hiyo XPR mimi natoa huko Naivasha, tunasukuma inaenda, inaenda Kampala all the way to Kasese, lakini itapitia Nyamira. Nilikuwa nasikia watu wako na akili kidogo. Wanasema sijui station ya pale Ikonge hakuna sijui nini. Sasa mimi nikaangalia wale watu, nikaona ni watu hata hawajapanga vile ya kujenga barabara ya Maram ya kwenda kwao. Sijui kama tunaelewana. Alafu wanakuja kuongelea, sasa wewe hujapanga vile barabara ya Maram inajengwa, utajuaje kupanga SGR? So, just for the comfort of our people here in Kisii, mali yenu, kama ni soapstone hii ambaye tunapanga hapa, kama ni chai, kama ni kahawa, kama ni ndizi, mutapandisha SGR hapa Ikonge. Hapo tunajenga station kubwa ya abiria na ya mizigo. Tumeweka 300 million shillings kujenga station hiyo. Sisi wakati wako na mkutano yao hatuwezi sumbua wao. Hatuhitaji mtu yoyote kudhania kwa akili yake. Huyu Mheshimiwa Rais, unajua mimi tulikuwa ni watu wa ODM. Wakati huo tulikuwa katika serikali. Serikali ilikuwa na Uhuru kama rais, deputy wake alikuwa ni Matiang'i na interior pamoja. Si mnakumbuka? Kijana wetu, he was more of the deputy president. Huyu rais from nowhere. Wakati tulikuwa tumedhania kwamba tumejipanga, si alitushinda? Kilo safi. Sasa siku ile, wao ndio walikuwa na vyombo vya madola kila mahali. Sasa, leo hii yuko ofisini. Ile Osoro anasema, huyu jamaa kuna nyama kwa mdomo, hata akoe mshenzi namna gani, mtatoa hiyo nyama kivipi? Sisi tunasema hiyo nyama, Mheshimiwa Rais, unakatia sisi kidogo, hata kwa nini barabara inatengenezwa Nyaribari Church. Moja inatengenezwa kule Nyamira, South Mugrango, Bobasi, Kitutu. That's what we want. Mimi nimekuwa ka opposition now. I've been in politics for 18 good years. Sasa nimeingia serikali, nimeona siku mbili, nimeuliza Rais, tafadhali saidia mimi daraja 2, kina mama kutoka dunia iundwe. Hao kina mama accident ikitokea watu wanakufa hapo. Jua iko, mvua iko. And you can imagine, we were second in command. Not even second,
as presidents then, we were controlling the apparatus of the government. We could not even remember. Is the other day I asked him, Your Excellency, afadhali, nimekuomba nyingi, umenipea Nyambera 400 million. Tafadhali nipe hata kilomita 5 hapa. Kuna watu wa SDA hapa? SDA mko hapa ndani? Headquarters yenu iko wapi? Hapa kuna barabara hata ya kwenda hapo Nyanjo. I had to ask the president to give me 5 kilometers. 400 million kutengeneza barabara hizo. Hii airport, mnajua ilikufa wakati gani? Sini wakati hao wangwana walikuwa ofisini? Tumeuliza rais, amekubali Simba badala ya kwenda kule Homa Bay. No, kuna hii airstrip Homa Bay, kuna ingine hapa. Wacha tutengeneze hii ya Suneka. And on Wednesday is opening it with his money 400 million. Nimeamua kwamba tutashirikiana na rais. Pia vile vile wale mnanijua vizuri, nimeamua hata weekend hii mtaniona Nairobi. Ninapanga lazima tupange serikali Kisii hii, Nyanza hii. Mimi mniache mambo ya Rift Valley staki, mambo ya Central staki. Mimi naachiwa Nairobi, Nyanza na kidogo Western na Coast. Your Excellency, we are gathered here today as a united community, proud of you and commit to supporting your agenda. Your Excellency, your coming to Kisii is not just a visit. It is a powerful affirmation that our voices as a community matter and that our future leadership and our future is safe and secure under your leadership. In just 3 years, Mr. President, you have ignited progress that generations only dreamed of, advancing the vision of our forefathers, delivering what 4 presidents could not accomplish in 60 years. You have done it in just 4 years. Mr. President, today, Kenyans witness a nation rising with courage and unstoppable momentum. Mr. President, many people doubted your leadership ability, never voted for you, never supported you. But today, they are with us in this gathering and across the country, not in resistance, but in applause for the phenomenal transformation that you have undertaken in just less than 4 years. Asanse mwende tukotigaraso orogongo rwa Gusii umurai wa serikali nigo bono wetiraso umurai w'inse Dr. William Samuel Ruto nigo airerubuna niga serikali ra chikuweka chibilion 2.5 irikwa nikino bwaga chigweti chira 22 ngwikira nabore ase county ya Kisii amo ne county ya Nyamira chinga kiboigo omwakilishi bwabangina ase county ya Kisii mwenyekere una nere Doris Donya nera sensemo yae amo chiri omubunge bwensemo ya Kitutu cha South ase ogotaika bananchi angera boigo gwikirania magenderero ase nsemo ye bunge ya Kitutu cha South. Leo nimeanza kuanzisha barabara ya Bobaracho kwenda mpaka Tinga. Nyinyi mnanielewa? Kesho mimi naanzisha barabara zingine 3. Kesho kutwa mimi ninaanzisha barabara ingine 3 kwa sababu nimesema wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, zile barabara ambazo zinaendelea tutamaliza, zile mumetuuliza mpya tutajenga, kwa sababu tunataka kila sehemu ya Kenya ijumuishwe katika mambo ya maendeleo. Siasa ya zamani ya chuki na ukabila na siasa ya ubaguzi tumesema tutaifutilia mbali. Kenya itasonga mbele tukiwa pamoja. Kisii hoye! Kisii hoye! Tuendelee ama tuendelee? Nijenge hizi mabarabara, nijenge hizi masoko,
nimekubaliana na huyu Simba Arati na huyu mama county na hawa viongozi wetu ya kwamba bado tuko na wananchi wengi hawana stima hapa Kisii, na ndio sababu hiyo nimetoa pesa ya serikali bilioni 2 kuunganisha manyumba mpya hapa Kisii 20,000 kwa stima mwaka huu wa 2026. Nyinyi mnanielewa jameni? Mnasema tuendelee na mna safari hiyo? Ni kazi ama ni siasa? Rais amefika hapa leo, hajakuja campaign, amekuja kwa sababu ya soko yetu hii. Rais amekuwa Kisii na Nyamira, mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya maji. Hiyo ndio uongozi ambao tunataka. Mimi naona kuna ndugu zangu wengine wanaregarega hapa na kuzunguka hapa na siasa. Waambie wangojee, siasa ni next year, na tuko tayari kukabiliana na hao. Mumesema Rais Ruto ni 2 term na Simba Arati ni 2 term. Rais Ruto ni 2 term, Simba Arati ni 2 term. Nionyesheni wale wanasema 2 term, 2 term, 2 term. Asanteni. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Nyasaye abasensini abantu baminto. Kina mama hai. Sasa Mheshimiwa Rais, karibu Kisii. Jana, leo, kesho kutwa uko hapa Kisii. Hapa Nyakoe. Na nataka nikwambie Mheshimiwa Rais, hapa kando na mbunge wa hapa, hata seneta wa hapa anatoka hapa karibu. Ukimpea nafasi kwa TV ataongea kama malaika. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hao wangwana walikuja hapa wakatusi sisi, na wauliza badala ya matusi, wewe seneta wangu, tulisimama na wewe, hata shilingi 5 kwa matanga si utumange peke yake. Mheshimiwa Rais, kwa sababu umekuja na nashukuru kwa sababu umesema soko lile litaongezwa shilingi milioni 250. Hii barabara pale hivi ikitoka hivi na itokee pande ile, na hii hapa mpaka kule Nyatieko. Wewe tu ndio baba wa taifa. Tunakuuliza, sema tu kitu itatendeka. Aseme asiseme? Rais aseme ama asiseme? Mheshimiwa Rais, waliniambia hivi, kuna mtu ambaye anakutusi kutoka asubuhi mpaka jioni. Mheshimiwa Rais, hao wameniambia yale matusi, ule ambaye anawatusi, he does not represent their ideas. Ile matusi ni ya yule ambaye anakutusi na si watu wa Kitutu Churches South. Hawa watu wa Kitutu Churches South wamesema wako tayari kufanya kazi na wewe, wako tayari kusukuma maisha na wewe. Kitu peke yake wameomba, kwa sababu wamekuwa kuagiza kwa miaka mingi. Iko barabara inatoka Jokvilla, inakuja Getare, inakuja mwisho wa lami, inakuja Iranda, inakuja hapa Nyakoe, inatoka inaenda Kyoge, inatoka Kyoge inaenda Katombo, inatoka Katombo inaenda Iranda, inatoka huko inaenda Eroka. Hiyo ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Sio ndio mnatuma? Si mnataka barabara ama mnataka kelele? Barabara ama kelele? Siasa chafu ama kelele? Matusi ama kelele? Na wameniambia ikifika 2027 ile makosa walifanya wako tayari kurekebisha. Hiyo ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kitutu Churches South wako na shida mbili. Hawana maji, hawana stima. Na hizo ndio vitu mbili tunahitaji jioni na tunahitaji mchana. So ukiwasaidia kwanza hii soko wapate borehole au wamama wataosha mboga na vijijini za hii constituency, tusamee mjumbe Rais Excellency.
awache development, unaheshimu ile amechagua. Hawa watu mnataka team ama development? Maji ama team? Stima ama team? President Ruto ama team? Asense mwende okubwatira negatia serikali n'ensemo ya public benefits organizations gose PBOs na nchira ya moyo kwene kimuna maganyo y'abakenya ngwekera nigware korengana n'umurugi bw'umurai bw'ense Rachel Ruto mu waziri bw'uburendi bw'eme Kipchumba Murkomen umunyekerugo public benefits organization oyo omanyekaine bunanere mwambu mwabonga nigo kobomo baerere buna nigo kubwatira n'ukwo nigo gukwirira ugukinya uchumi yense na kwirira magendero gokorekana nigo bayakwanaya asege karogia public benefits organization kie wiki yiga kyo mwaka bwechile fibera 2025 arimo asamagacho a KCC asomucho yiga Nairobi. The PBO Act provides not just a framework for regulation but a foundation for trust, because where there is clarity there is confidence, where there is accountability there is credibility, and where there is collaboration there is scale. This is how we move from isolated impact to collective transformation. As we advance the bottom-up economic transformation agenda, we must recognize that sustainable development is not achieved in silos. It is achieved when government, PBOs, private sector, and communities move in alignment. It is achieved when we see partnerships not as an option, but as a necessity. It is achieved when we safeguard the integrity of the sector itself. And as we move forward, I encourage all of us to ask, how do we deepen collaboration? How do we scale what works? How do we ensure that no effort is duplicated and no community is left behind? Because the future we seek will not be built by one sector alone. It will be built by all of us working together intentionally and consistently. Let this indeed be a new dawn, not just in words, but in action, not just in policy, but in practice, and not just for today, but for generations to come. Public benefits organizations are not peripheral actors in development. They are central partners. They are often the first to respond, the last to leave, and the bridge between policy and people. PPOs do not replace government, they reinforce it. They do not compete with communities, they empower them. And that is why the full rollout of the PPO Act is such a significant milestone. Asense mwende mwanene bwaba waziri bwego mu waziri bwa mangane chinse chesko Musalia Mudavadi ni gairero roboti rubwatikaine no bwamati bwe chinse ne chinse chinde inse ya United Nations roboti orwo ni gororo siri no murikyo manene ase wizara ya mangane chinse chesko Daktari Korir Sing'oei ni goro gucha gokonya gotinya okubwatira negati yense ya Kenya na United Nations chingaki UN erengete kogariya okuba kwa imense na kuigora chiobisi chia UNICEF na UNEFPA na bego chiobisi chia basubati chia UN ase omucho Nairobi. We all endorsed the sessional paper number 1 of 2025 and in it embedded in the recommendation that was approved by Parliament is that we undertake a meaningful and impactful review
of the Privileges and Immunities Act. So it is an obligation already within the context of parliamentary delivery. For your record, remember the sessional paper would not have gotten to Parliament unless it has been approved by Cabinet. So basically, it is a Cabinet decision that this act needs to be reviewed, and Parliament, especially the departmental committee, will sooner or later be telling us, we want to see the specific recommendations around the review of the Privileges and Immunities Act. So it is not a finding. Your recommendations must not gather dust. They must now be moved to the next level. We need to look at a whole ecosystem. And I want KRA to also apply themselves to this specifically. Because when you are talking of the duty-free, you're looking at the component of their consumables. Okay, that is what you're looking at. But now you imagine a situation where the global medicines for COVID are being distributed from here. What kind of revenue and benefit would Kenya get? Imagine malaria or tuberculosis with cold storage facilities and what have you, but all anchored around the UN framework. That would be big business. So just contemplate that. The importance of the UN to us is very clear. I think now we have about 20,000 people, an ecosystem of about 20,000. And if we implement what we are talking about effectively, and the UN at 80 beginning to adjust, you could increase this figure to 35,000, maybe even 40,000 within a very short period of time, which would mean that you'd have a very core community around this system. And we're not counting the other 140 or so agencies that are here. You know, you have the World Bank, you have the IMF, you have the African Development Bank, and all these other institutions, some of which you're mentioning, that are coming, and others are queuing to come to Nairobi. So we must move fast. Other countries are competing for this. They want it. When the debate for UN at 80 was going on, so many of our neighboring countries were offering propositions to the UN so that they can become the preferred center for relocation of UN. Let us not imagine that those people have given up. They have not given up. They are strategizing. The way we are strategizing, they are also strategizing. And if we let our guard down, they are definitely going to take an advantage and move forward. Just the way I keep on giving the example that for a long time, JKIA was the hub, the best airport in the region, but that is not true anymore. That's the fact. It's not true anymore. And that is why we are now beginning to think afresh on rehabilitating, having literally a new facility. So it is a competitive process. We need to look at it. Mwanchumoli turagenda omutumuko ase etaro y'omuraibwensa seri tukeriga ria kabira sorogongo rwagusi nigo emambia ya bono achakire taro yaye ase okorata ase obwagachi bwechiro ya Mugonga Modern Market ase nsemo yebunge ya boma choke bora buga kurwabwo na chikogenda paka ase nsemo yebunge ya bubasi bwasara chikubeka ligena lyoboroso lyobwagachi bwa KMTC gose bwanya mache KMTC ase nsemo yebunge ya bubasi ase
asense moyende na chikorata obwagachi bwa asense moyende na chikorata obwagachi ase obwagachi bwa Masimba Modern Market asense moye bunge ya Nyaribari Masaba boigo na chigo cha kyomoroberio bwokobeka estima ase ensemo ye bunge ya Nyaribari chache emanyekere bunarero last mile project ase ensemo ya Ibeno boigo na chigo cha kya umoroberio bwokobeka amache ensemo ye bunge ya Nyaribari chacha seri tukerigalia lero asensemo ya Ibeno na kurua asensemo yo ya Ibeno boigo na chiko cha kyubwagachi gose okorosia epara ya Keumbu Ibeno Road asensemo ya Nyaribari chache na boigo mwerio aseri tukeriga lya lero lya kabere asetaro ya ime yorogongo rwagusi na chigoika asensemo ya Kisi Cancer Center imensemo ye bunge ya Nyaribari chache boigo ase okorigereria na koratana gwikiraboniga nga yobwagachi bwa Kisi Cancer Center ngayi bweikeire litukeriga lya lero wetra sebeseri babegeteri kwene kina obwagachi boiga nkoera bole ase obwangomono enero etaro yae aseri tuko eriga lya lero asaboro nigotukara simiri chiduka na nyuma yego simiri chiduka ningena neno mugeni abo astra chukwanira amangano abwatikenamo noburai namagendro ase orogongo rwagusi na boigo etaro yomurai wense ase orogongo rwagusi toskare ne TV yago ensoko TV boroso bwo mugusi yango trasi muri chiduka Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyali bagari ya bene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Shauri sangwe ngaro moijana Muligari bwa Soko TV oyo no morodio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano to kunyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Rumchomano Nairobi Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa migerio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengia Gaja konyana eyisimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya Beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwarigere bwa Ensoko TV karibu na ida sensemo yiga yakabere mambi yabono chide kanisa no nisato choka cha tigere chiraga chinsa isano chabono mambi Ensoko TV boroswo mugusyo murobere no bwetero bini go chakira bono mnogandira tweka chinsa isano nemo chabono mubasona se ensemo yiga ni gonkwargene omugeni otuchi gusanga monere iri kumurikira ayagendere to korekana na mono asugwikirania mugendero oburai na boigo bosi bobochorio bwanene bo mwaka bwitile fuibere 25 na kabere miroberio eriagendere kuige kwa emambia eyiga enamba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo mara gatano mwero beka isato
ryo otume ujumbe yago enyengera begwika kurwabo tugandira gusanga ase obwamo asabona nganchire ngarigani mweshimiwa ime studio kurase award ya basi boge tauria gukwani na kurwabo tuchake nkwani etemambi ya bono kwani yango mu ligererwe nsoko mu ligererwe nsoko TV na gukwani ria ndonzi asoturigerete kuru njena Alex Simba Kennedy umuiburu pasi boge tauru ward obasi ukina miali nyamarambe gitale no evereteka biamona soko ngarigani studio kuruta bete na inga kiara chirake avera happy that kwandangiri nande na 42nd time egere turakwanira mangana birata tuimea gusi na Kenya yonse. Okay. Yes. Niko gwachire ritukeri gari 14 na kama kawaida no manyitina ritukeri gari 14 botambe rya kirumuti yenyi na ryo ekiumbekeri kya Epra keguchekiara rya ligoliria mafuta na wikira boni antoma yetase ligoliria mafuta lire na ritukeri gari rero igoromo waziri bwa bwechinguru ana chomolero na bwego bwa mafuta na getase bunge committee ria bunge nene asa chite kwiranira mabori igoro ya mangana rya gendrete obutukanumbore bore gatia bwa mafuta obwarenge G2G government to government na asokwera nilikuwa ekirare kubori gwa igoro yeligo liria rero goseki ombekerikia Epra nabo gukubora kwa mafuta emense sengeje twaro chensemo ya Eldoret emambia bora bora tuko kwa se county ya Gori nigo babo kanebi buyu nigo bari se petrol station esinge nchomba bwa tubo baborina na bamafuta ya garamente na inde chinsemo chine nchibwati mafuta se county ya Migori Eldoret ntwaro cha semu chuyo Nairobi ntoro chinsemo chinde mafuta na sinarakete chine nchire chibwate na aseri tukeriga ye 14 litukumune lya rero kolengana naye igoro ya mangana ya mafuta sengicho pia wanda ya tebe tena mafuta muchano wa mafuta toyo chinga kina mo PS gose umo CEO nera sensemo yae nera tebe tena mafuta tobwate na baratwira matuko 18 korwa rero iga na pia wanda ya sokuburi kwa na kiro chigo lindi chirikina tebe tena tali shua tamanyeti go seligo lingo kina lire bono amabori akaba mangi na kikonya tumanyeti go seligo lire ligango kina lire osendiri go kina ningo lendo ganiri kumanya sengencho ewizari yiga ne yago korengana naye mbia mono muraria seli bulirigia na ande bono maite Kenya ibuna tomenyeti bwata mangana mangi na bara ibali bago choru batinira se batakire go kora imirimo se chinde mbali batabwati bumanyi se chinde mbali babwatu bumanyi lakini bara bakurumi igine kyokonyora nayo tokonyore challenge yere nene sana unaba Kenya uzikurigirira no totikana mangana Eldoret n'abantu babugwiri ebibuyu nore ino abanyene mwatoro kini usiga tukaroresie TV ino Nyamira kipigipigi nje abekira ine mabuta akabura tayo kwa buriri giya wene government ya letete na mabuta ya ubuguri bwa mabuta mbori bwa lenge kuru ese company ya kuru Saudi Arabia na UAE egere baleta mafuta Kenya lakini igaikira ngo bwibi bwatukire bwa mafuta eyarenge government to government ose G2G amabuta akaibwa ikagenda buna ya chite iga esinginju yobukurumi sacinda abantu liswali that's why koroje APS akwira ndi ibinte bingao nemisa ira ndi ibinte bingao because imbali ya abande bari banena barabumbe tigemero yes na barumbe tigemero because yobo ibi buri bwa lengoro bagatana kitiga bari saini because yabanda abo ibi tichibeza umanye dabanda abakoleta mafuta bado chi company chini chiabo bale inte government aba bale se ministry usomuntu babegeto nero gokoli gasi ya mafuta nero kuro obogoli akoleta teri na government to government a business eline lienda likobye kuna government to government lakini the tenders even the okonyora abantu barari te companies chigo chikokora engagement yo goikera itatutebere gusine company ile koleta mafuta from South Africa gocha Kenya okonyora nga gosetutebere for example muntu nabwate e company ya consultant company iyo consult between the government ya Kenya na government ya Saudi Arabia ile koleta mafuta konyora the end of the day ngabantu ababuka banyena ubali into government baba ubama etina mafuta tukuyaleta tukomenda nyole siringiza na some mafuta selita tuatenengire tuabeire abatenengu nanduru chinga kichi buna bono iga usikurigiriri next year na election turigiriri tikogenda kire tokogenda election yabantu ababonsi no bali mia siasa mpata getichi besa bakorera chi campaign mpata getichi besa bakomnyokera from point A to point P probably meaning igen tokorongeli na ki abantu abakira bali mali mpata getekoletera aba Kenya igurube yere nene kubaletera na ki ngendo tokete number 1 mabuta tigamenda genda iguru igobono wanje tuwanja amabuta nkomentara genda iguru because yabantu baibira amabuta aligocha banyabisire sibanyabisire because mbama itingi bagokora bone singe njo bagocha ni luga ye batageta ba Kenya baibu bacha batunga inanga mabuta tali komenda ndege tugani 1 week from now ngotora ora mabuta go start comment
amafuta nkomenta linki ya komentera because ya bantu abali in the government the same people babwate business ya mafuta na ubakoleta mafuta bono kuika bamente itashiringi ibere gusiringi sana gusiringi 10 egera mafuta ndi gurubate ningi batu arubutachiri bono liswali lya Opio wanda ikira kubuli une PS ya ikire kwira nina na mafuta ntu bata isaini no yondo teba mafuta trojinga na bata isane bono Kenya ntu batu bututukanu no bututukanu butubate singe njubura iyo borobobe no bura yo borobobe kiro kube kwa se minister bono rojina kwa kube kire ministry Ishmael otabe kuna na gite nenere ntu gite kira nayo gutogorera mabero toletere amabera yakiru kuchikugura amabera ibiko monyene usinyi kugura amabera orete amabera na amabera akira akinchi bunjira beira amachi gusa arete rubuna arete rutabasa guika aira niwe abiswe nimubwata magoso nayo ubwata magoso nando gutora magoso because ubekira guso company yo kugura amabere naye manage ororo ukumanage na kyamabera takiri kuguru nande kwanyora because inje ninche nkuligete inje ninche boss yao gogo tebya amabera ikago tabasa goswa amachare tu abe kwawu amabera yandage ndugu chikando suta diturakira amabera ke kubabu na aburire tumane kucha commentary goli nyole lita amabera ali kwenda 70 shillings agenda 90 shillings ina regas because I want to kubwati ugento kick lichi koliringo kwa abune posi yao na liyo gokolera because inje byo komanyana inje go protect genze na kuba urucha banda abatebigu baruro bali signire bali kira marube tu bali signire inki moko signire kesi kitara kole kwereni inki moko signire mukuru erobisi muku ibata banyane because mwate na muibire kira muiba mabutaya oni gente moko rakora number 1 ibike kando so tatumanye na kitoko na mubasa gutuka muri inte government yani abantu abe baturuchi na abantu turabaliri ntumanye debinde bina kibago ikabako lebinde APCD so tatiba change bangaina abantu una intwa ba Kenya bataka kutungaina lakini abantu nabangaini bali the government yeso ketebena na ki iskando ere nene ya mafuta Kenya na ki iskando yeso kete because nabantu bali inte government ne kema butaya ale koletu taje tichibesa ngaichisirire tinga yama butata chiriti those are the kind of the questions that get common from the minister omonye nato eresa tutebi na minister tatiko tutebi kemaene abantu abandi betigiriye meremo ne minister takiti kubona kemaene singenje kurugoro umuntu mubege to amotebetine na ki control y'ibindawo bibebi aso kwirene rikwaye kerokeria Opio Wandai ari kubori goigoro na nkiye kokera abaigabane baste bagetiye meremo aso kwirene rikwaye asubwango ni gatebete na tamanyeti nkiye kokera betigeretie mirimo neri rube ryakero korigereria because ekerokerio umuntu akora resign usawetie mirimo na akwire document yane na ki uchagira litukure Jumatatu ngwetigia nde mirimo negento gekogera ngotige mirimo yega number 1 2 3 lakini Opio Wandai yagotebana erataramanya nkiye kogera betigeretie mirimo nero monyene kera tebetigwe na bono airinde turiko soko gusena kiatebetena tindara sababu ya kogera ngosoka takora sababu ya gosoka because yali chibesa baragirite chirichi nyingi bono babwate bese ntambira ali bese ndito nagira soke kuru chibesa nandi bona agutaka kwigerera banda babona taramanya because namanye tingikero nanda banda boko manyene nero batebetina nagiza chinda akabadi bese akabatebia ya karira isaini mukora kintu kigamosoka bono ntegete nkobuliri swali bono igana tole studio ga totebere for example na ukubike signature ya matoka kurugusi amatoka kurugusi acha kuona Nairobi arusi ku Nairobi abe processed agenda ralia America koma na konyoranga aina ukubike signature amatoka ya let all the way from gusi aikire Nairobi kira matoka ya ikire Nairobi na utakiri kulilia matoka ale ngaletu amatoka elfu ya maletu aya matoka akira le 12 ya mabere processed natakire kwenda USA ubike signature you signed kuna nyorto kubika signature matoka ataka ogenda you get it the same get to Opio Wandai erbyo ko manyene kira mabuta kora to G government bako kora tis ukugamba inkwani ya bakugamba egera mafutache erbyo ko manyene buni minister neru kubikise yote nana kitu atebira mafuta go changa naiga metu kitans chinga naiga chitakiri go te country konori tuabikire kire nto tuakolire osai nubike signature bono kire binde byonsi bibi ale koleka namba kabanda abali sainiri baruro akaletu ruriwo baga sign tari kire tibinde bya mani process ki yagendere umaitu taka kutupima ngana kibanda nduru bangaini abanda ababaye bali sainiri abanyene kurunsa nakuba moleterete document bakamotebinga igasinire amabuta kuone kale in this way akabike signature njali kubikire signature Opio Wandai na ro mutangani gutike gasu takire guitike gasu because the might tinta gokora asinge njoba ibete abwase ogotige mirimo nkwira ri magegake ngaki umuraiwe kiamo gya DCP Rigathi Gachagua aringo mokonyi bo umuraiwe nse na engaki eri bunekera kitegosoka atebete nabantu ase mangana yega totena no bogesa kumbore bogoche bwaso imase uburai no boteneneri gwechi wizara ao na boga mangana ali ashaza ni atatene gesaku
for a very long time igisa kukyumo ikone kikia chakire ko targeted na abantu bae mbare bachake kurugusubwa ase emirimo bona tukwira na ase mo ya Luo Nyanza uyu no pia Wandai Oremesa nkwaru chamangana alia yobogunism bwasweta se county ya Kisumu Godfrey Ososi agacha gusaganwa na uyu kurukwana nere umurikyo manena se wizara yoburendi bwa Raymond Omola kabwataniwa ekerogo tigerera ababwatani bikia makiodium nabo iga abantu bakurwa sorongo rwa Nyanza uyu no pia Wandai uyu Raymond Omola singincho bakurwo enganere gabwe kwanda straight nelina ene target ni gabana babo nabo bachakira ko targeted nabo bachakira gwebiraga na ininjira yemabono niko bakurwanigwa baruswa se serikali ge minitina konye bakurusugwa rende igegesa kukia chakire gukunwa igobona abana babo gusoko bera kwa base serikali nkurigo chikogendera kobera ro igobona inese gegendera tekero bintu bune bigo korekana en politics na kira politics yeberte na kira politics yere kiro bantu mbatagete kwegerera abantu babo une familia yabo lakini tunaba Kenya igama go sabo roro ogendera kwegerera umuntu nirigosa nirimocha naki kintagete go chirawo ntutwensi naba Kenya that's why tokote banga umanye tuyisukuru wa Kenya ogende Canada usogende USA America usogende Dubai onyora aba Kenya baro umuikoyo umuruyo mugusi umukamba kabirende yonsi takote na njino umukamba turiga kando okonyora nge bakote ntuna aba Kenya barusi ibintu biri bya triples muna njino umuikoyo njino mugusi barusi babika kando babika namubuna aba Kenya bakwane siri ugirimo lakini nsi ya Kenya twikira bori na kikingendera to gukwana aba Kenya baito bari outside the country bari UAE bari Dubai yani UAE na Dubai bari Qatar bari USA bari Canada name of those countries Chonspi kira bantu bari bo ikiranira aba Kenya bari mbabu atubo inje buri bako tena nje no moikoyo nje no mugusi ibaro mo Kenya ibako kolege ntu no mo Kenya korori lakini Kenya ase tukira togocha kwanya uru mwana uminto no muibi oyibire chibesa chi government atakire kubwatu lakini kwanya ura bande bakumuyegerera abantu kire bakumuyegerera de bwino yo mito naitu mototigere nabo muibi no yoito lakini gakoiba nandi bama nakoiba na kichibesa ichumuntu yo mokoibera pado ijini chiago chibesa ichikoibi the same case kuna kwa bulire Raymond Omoro agenderete ibintu bigenderete ni Kisumu usikurikire nyora ibye komo nyene tukutaka gotena naki gusintu tagetini gesa kukeri basiro gotebanga umugera mururu jina tagetikuruaniwa egeru mwana mwabaru usiwa si government esengenje banta bambaru chibya no as Kenyans simply happy because yege nto mungwano uri yakokora urujini kagoita bantu umaite you can just imagine no mungwano yaitwa Ososi uri umaite ntatu aba bantu uri no muiboria uri n'umuntu uri kuchise ese community abantu basigete ne county abantu basigete kagara bakamu elect agaso ubugambi kiro umuntu akucho umwana ule from nowhere ngane gun yani ire town ko ibera abantu guita abantu umana gucho waka umurayo chorire n'abantu aba Kenya bamochorete go se county government emochorete umana kumwaka chitega bakumurta insiro n'umurayo chorire n'uyu waka inzi chitega kurta nsa kubaka kwa mugukora maino oyiyo ntatu mwabo nyarebe kurasa sema yuko amesa kale gotabekanana niko moche mwari ke script yabinte no tali script bono kire binte ibikorosi kunyo ne script ebinte binyo bikorosi government yego tebabo chibi chango soka chire twarole chibi cha chinyinge chia kunismu bagocha banga batebune chibi cha na chichi bakabaro kana bago itomondo inki yende government kire ko tebran script yekorosi inki government tari go chibwa tera bandaba NIS is everywhere in fact yo soka nyore skaba ona gato soka underground insahu NIS na boko nyara karuta maitiko senere kwanoli akugata the information to give the government chibi cha chia so kira bandaba kunismu naba inki yeko kira bandaba tari kubatu because a government nebu atoka bokukuru gutambe te kusinyi kubwata bandaba chibicha cha so grimba maita bandaba bake bamanya inena ki umuntu ya amenyeta asigete igichichi amenyete neke inyomba amenyete ne pati bandaba mbali kubwata why ayanza chindo ndo bwato ya mababiri batatu mambi ya basokire ingi bako sokira if the government bama the script abandaba akorro bukibago in the name of a script why can't they arrest them okay baba bike courtin baba secret prison ekira bakenya bandi baroro because yabana abantu bakoye kuchibeza batebuna na kiba tachibeza 50,000 injira genda muita Alex Muinali bacha konduani bangita bagenda because bamaite na kimpali protected omaite let me tell you Ishmael kiroko nyoranga igura umuntu rapafu yaga kwete power akoko tebigenda alia okori gento kindi kyonso takete kokorera kinije aino genda malinje ngukurusyo it's only one phone call ngwaka oso kikurwali urumi bono muntu uri ago choma itakore gento kindi kyonso kira gore kindi kyonso asoka genda
Have you seen even the police bagutumike sinjirembe kwa Rakikuyu Moisonde gachagwa bagenda na baumatiangi bakogendaria bakamana amasasi akurutu gochiguru chitia gashikurutwa yani kwasunana abantu abanebi bago bacha bakuruterwa amasasi nabo abantu bacha bale no mulembe bwo gukorera ryo gotebya abantu naki no turamona inu onjuri ry'uburayi bwa Kenya but kwanyora nk'abantu abe bakora nk'iki ebakuruwanigwa abantu abe bagoitwa ebitali bibago ebibage biraho koiguna no birema byakira segete bantu skali no barali mbali gukora nk'iki mbali konda kubata bibago biri mbali konda kuwazira na baro bamanyana kibako barwani abantu bagocha kurwani n'abana inji bakawaida bale harmless batabuga tibunduki batabuga tear gas batabuga tigena batabuga tikende na bagocha goitwa busa bakuminyokiwa twirana bana ase okurwani omwana w'inyumba yaito bono nakinte gatagotebera abantu baitu nande montegerera buya nande tigambeke statement yebe very clear mwana witu Fred Matiang'i nasogete noretari yo gosoka abantu mpa musogeti abantu bagatebanga umwana uyu uinu kuruku Fred Okengo Matiang'i ntutagete tumusige ngora egerabu murai abantu bagasoka kurusikali ikinyambi omuikoyo neru y'omuikoyo omumeru omukamba bonsi bagacha n'umuruya bagatebanga Matiang'i abagusiba minto elitalia Matiang'i yabekiru mbakwa kinyambi okire oerusiro ekeiri gochinse oire Matiang'i omotebiri njugora otenene kurwase chameye uno muikoyo ntobwate numbers egerto go support obi president ya Kenya nandi kwa mana konyora abantu abali isiko because imbaro muscles na capability ya Matiang'i naki nkobaru murai bamana gutumika barayi bande baitu bagusi kubatumika gutaka kubaga no mugusi narieta kirebe ngakie ya muyo gukwana niri ugirimo tutari gwiterekere yaitu ntubona abantu abande nyore bagotene umwana uito birendera umwana obo nintungi tutakurendera umwana uito I'm very happy the way nkoro ibintu gusi umate gusi nabona yabande bagiete bagasera bakego kibesa babikirira ini ngiri eli bara abaturgereti abande bali kibesa kibara confirm baya twili ninju abande bachietali bakatabe ngo bareli bakaye usiringi 100 bakaikali bakata 100 na mwaturangire to cyo sherekeaga bakanda bakaimu ki uniform chirichonsi pichi ya UTA bakachibe komolero esingenjo ali changanji sambire yes yesterday they mbaso mbiri mwakoro to musangerana mwati ko samba yes bakata bintu tagiti ko yuntu no mwana ito to bwate nkoro ya ito Fred Okengo Matiang'i na to bwate okay yes asensemo yende niko gwatabo kura asensemo yabo basi nakero kura asensemo yabo basi mambia baono murai bwense Dr. William Samoei Ruto niga chake etaro yae kurwase echiro ya mugongano wa chakera na asenkwana yomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati niga nkwana ya bwangona karukulgire bo basi umubunge bwensemo yabo basi akoruko Innocent Obiri traro rekana se tariyo gogo cha sensemo yabo machoge mwino gaigo yokorukuna nero badia barongo tayo asetare yega numura ibwense ngayale noale asije constituency yabasenge nchongo swali bo basi yegwere kwanda ali nyamache yegwere bo basi no ali mwino gaigo gembo ngeye mwino gago chia bo machoge bora bo mwino ga noale so nigate bana abaraji aba barabwonga ibare barabwomba ligocha basabe amagenderero ose bache basabo mura ibwense amagenderero kurwase serikali enene mbo basi okoro igomurayo go kunwe yes omurayo no kuniro yo koruku Innocent Obiri mumanyi igento ndage togo teba ngelinga kiri governor ya itego teba ko buriri gi yabuni elyo ngaibare basaba amagenderero Obiri itutaya obadio itutaya no badio nyore ni gare linda mwananchi yes wono igento ndage togo teba kemoneke umayeti Simbarati ngwikaro eba sinini timayetinki agoikiroebera anda arati na muruchinga arati n'umuntu nari kubwati chimbara jiru chiae bunago kora siasa nkawa nkumwega so that because oburayo buya no bokora umuntu batu musimamo utari rero mambi ndagende muina arati obere kagotenena n'aba Kenya despite ngojori rukobe governor otemire bakotenira ase echukwo gose banda okwanire bubiguru ya Ruto sengenjo ya magenderero baadaye aratu iranire kiro mugaka nyagusira airanira so ubwataniye na Ruto arati ukiro ubwataniye na Ruto osero gotera kwa Ruto ndeke tebige ntekemo 2025 2026 maybe as an example narwe maybe Kisii county ya almost 20 billion chiko allocated funds charge this county government 20 billion ye chiko ruego nature development za chindi chia kana bakori emeremo
bali bagokora igasi county ni chinde chigenda ase development unabona na igwete arati yesterday kagukwa na ngoje ndese timu yabo basire kinti kankwa nereke na igwete umuske arati governor itukagoteba byanga nganyore ikanisa banda besi diyemora mukutano kitalo kwa na besi diyemora muina nyanjwa era minero it is only 5 kilometers inaenda ngachiko sabe president chikilomita 5 ipale yebe kwera mikuru ambaka eso mpaka nyanjwa namana keburiga oni governing kimugukwa ni kintu buni okogenda state house kusaba only 5 kilometers abike rami egenda satangite kwenda na ande na ile 2025 2026 budget ya 20 billion kaki governor nusi nyukorosi pale rami 5 kilometers korosi rami 5 kilometers chuka chikusi nyukorosi rami kwa ile 20 billion nebira kitambia chabirali nebira kitangwa doletere bira kita emia ugadoletera chitipa nkinandikireke komuchi kusaba 5 million nena chikuchi kusaba nama nakoiba arati umurayo ito inkiyeko gara koibera naki chibesi echi era undie devolution uma tikira ya 2010 eya chiti asabarai esenye nchapara chi county chindo constituency chinde njire chitale konyara development esenye chitale konyara development because into about the devolution na devolution yekira ya chikocha 2010 igatebanga tari erasima umuntu work ni government amana konyara chibesa ko development nonyi weto bia chibesa chingocha yani whether you like it or not ko yuri chibesa ko development kira kwa yuri chibesa ko development kuruagu ogendererie constituency yago ogendererie county yago is not a matter of fact na kiwachiri kwa bele limit government that's why roche as an example bona igandi dinyoro tali ku support government ngokora development babu win tali ku support government ngokora development is doing development why do you want to come to ask as yoko tutebina ki uno mubasi ngana engwalenga usabe development kiyago saba because era ali gali atuwa kilije buno muntu bobasi obiri agende kintu kitakiri nkobina ki ai bekinjira gitiga bu mungaini yake kirara ari committee jiri chia choriru ase bunge nera tukina ki opushe bintu byanyore ne para for example atagete korosi para gose ne yekurukuru kebukoroje ebugateria nguru egende kionsari echiko sokanya cheki that's an example I'm giving para buni yo kiro konyora atagete koyorosi abo basi atakire kurika ana proposal ayiri gali se committee apushe pareli ekiranyo yaguchibeza njira ko ayaguchibeza chiri chikore development ase a constituency lakini onyo rumu bunge okogenda ali urarukira tali kusaba bintebi development teko kolekana onyo rumu MCA okogenda ali ise county government era aralite aikaransi twakirete tali kubori bintebi tamaitine naki e committee umuntu tenete development yechi para ningo e committee nererie bekirororo ngongo ndambwate nkune ondo mukune onde na project area ago bwate omote bintegete para ya nero sigu ikuru asigete ibi ko moro mugusebe ko yarami kororire konyora bara ibaitu mbama ityo pasite ire kibako yekora koma na konyora bako gendali baikaransa busa amagendera abantu bande bakuira patia bara ibali bachorira bwate bungaini mbama itena kibako push ibintu byabo nichi basa jiri bakoewa bako kore allocation jigoje se jigward go se constituents go se county mbama itena kibako ji budget so that chikore development ire takore itakire gokorwa it's not a matter of fact buna bone president yaito yachire seito bobasi liswali kwamboni lero nuwali nyamaje seito ngote mari go upgrade KMTC yaito ya nyamaje wikiroro wagendere to kwana bono iga that one is okay bono koma na konyoranga nsajinde president buna ikiro bono iga ngote bari ngo upgrade yali umanyite nyora bara yabandi nyora ubiri na boko nyora babo yonde babo obadia barongo barosiri look at the Kenya ipari ryo kurumugonga esoke Kenya ibwate taracha mata ari yende ibwate baketago ichigo soketago aya eru ari daracha ansari eso nyabinyi ichigo sokamagenje chipara chiricho spizu chirigereri icho patia baronga agukwa atari ngororo korori buno mubunge oboro machoge borabu uchikurigiri pari linkalinge president William Ruto achire gusi akoye launch itanya kwera ikarosi gukuru mugongaria sinini gaikera asigitari na chiti nganyana andi bado chipotoli chiri chinyinge yatwarira marwa yani yarose tuku ikabekwa karamigete agasinini yasarikire nyore president yeto abona yagenda agusinini kintu kigire ene para yabe nandi teret nigenta chagita sinini in the next 25 kilometers yakayitiga igatinena inki pare kira yabeta gachaga marakabere agatebangi pare ya machoge kurumugonga Kenya ibwate taraje chiko soketa nkorosi we inki gekogera president kira abegete chibesa gatebena ne chibesa inki pare ta nakwera
tiana koera aya koma na konyole singenju ye president ya ku fake promises Okay. that's why nyora badia baronga tali kutokero because ya matena ni ntoko umuntu ngo tungainari unabona igapo bazi ubiri ya matena lakini niendali KMTC itoko very improved lakini pesa njio chikoje president ngo tabali ngo 500 million chiko improve ose ko gani kwere ya iteki ne KMTC ito etire igoro yento pesa jiri njiri gocha. You see, eline luga president yako kwanegera abantu bakorentu waigwe eli abantu bategete kuiwo Aseri tukuria Jumapili ekero kolire taro yo mraibense nigachagete basi yacha ya Shabana eligosira timu ya Shabana na kando na hiyo egetige chiko sori kiagusi kigani ilikuwa gachunsi metin kianda. Yes. Bese ya bekiru galia ligero over 900 million igame netieta 1 billion. And then litukuregoro na cheta se university area Nyamira kiabanyoru igorogaria sense muye bunge ya North Mugirango ebase yabikirugali 500 million na bwego 300 million neregani iri kuchikwaga chinyomba chiria chuboraro ase abanafunzi West Mugirango biri byakorekanite aroro igore yaringe North Mugirango West Mugirango bakatracha se county ya Kisii na ase area ngituragenda ase area ngi wikira boniga ekero koligereria ase chira chiria because ekero rukuli university ya Nyamira question mark inchiroro chinyinge ijura chigota tabina nkiakara maboli agendera tukoba mange what is not happening ne chibasiri chigendera tukobe kwa aroro asa nsemo yichiro nigo kora number ibwense babekire serikali yabekire nsemo chi billion ibere chino gutaisano eri uchikwaga chichiro nabo guchi upgrade chibe chi modern market chichira 200 ase county ya Kisii na chichire chigake rogo chirigereria muneli ya Kigogi modern market county ya Kisii ntubwate Nyakoe mbarenge aroro igoro alafu ntubwate ne chichiro chinde kwenda chichire 200 by the time agoche gukora ntubwate chire ya Mugunga modern market ndero arengo aroro nabekarige nalyo boroso gwikira ankekera goche gukora naboko chekonyana twamanye chichire chike chionsi pia 200 nchire chichi nabesera abo asege kabwe kionigere 2.5 billion yoga tabukana numra ibwense uchire nege kabu kia mange asorgongo rwa gusigo chakare tukuria Jumapili wekera lero iga unagendere tubona ari Nyamache. Asante. Biamono ndageta gote bigenteka mo president yaito biamono uchire gusi ande buna yesterday buna gwakwanire gocha president uma tengo tetengera ari chibesa buja sana ande se ko bachibesi chia gukwananya nguchiena nari chia kolega asigo chichire chichiro sigu chisukuru chichiro sigu kaki kango bone tori mutu wasatambe kango nyore bono vision 2030 eri kangeta kwa vision 2027 vision 2028 sinka pobone ero lakini bone president yako kwa ningi tukeria tagete tuyigwe kitali konyo alikana gokorekana unabono ikonge wate bana abegete imantara ikaikonge tianja kiri Kisii asiwacha kira Kisii county yaito president tigamote bimbia mono na atoete pass na Shabana tukuna bimbia mono by the I'm the vice chairman ya Shabana Kajiado branch ingote yabanga president bimbia mono soko to pass lakini usikurikiriye pass ili president ya extract mono urete bintu bakote bakatote ne nabale terete pass ya 27 million enken dege tatagaki nande muamente to 20 million by the way nande muamente to 20 million bono e pass ili usikurikiriye ne Isuzu it's not even a Scania it's not even a Benz ni Isuzu nanda manako tenne enken dege ni dia tako tebia bantu batake to kuyuke ntu muntu tolete ire ndege gusi ye pass lakini ndende mbia mona nato la terete pass yero ntu kugoita murai nato la terete e pass batirende akamana kurua rakagenda Nyamira ataraga ndege ti kwanza egeti naro agato promise go 900 million equivalent to 1 billion chigo kolega asia semiti ni kianda korengana buna tebete onye kerenge president yake maine nguchiko twali chibesichi tali kukuoni style ya gakwanire butambe because you president Ruto no uri madru dara change Ruto no uri president ya itonto bomanyite ndumanyite bwanzu bwaye bwo bokora ono tunalete that's why kwa runyo abantu bali ngali chivamshoni chine njira tali kushangira abantu bali kiriti batana kya tukwanira ukoro gende otoiro tebiri president including the governor ya ito Nyami Kisii county Arati otebiri na jita kasabe president kama 500 million na ande bachire ba mentere 400 million chabire 900 million so that this time ito nerebe into a standard itakire koba kuna 15000 sita yes tukura nilimpia mono ise koba ngachibese cha ruru na ande kusinkuruwe guchire
chikora magendero Kisii County na buto kwira ne limpia mono ande to kwira ne limpia mono because ine bango ya ito kuru ntoro entitled konyora development buno mo usi because nkoro usi kutore bango umuntu uri uri usi ngurwale sege chichikia emali ogenda ugure kebiriti ondo ugure chumbi ondo ugura mafuta y'ikingeni ngwa kanale bango natakire development igobono gotorozeri geti we agree mbiyamo na soko to letere geti otoro kebe expanded na ande onye kere ke mani chibaza chirinko chachire chikore gasi geti ngete neranjira we will appreciate that nije side ya Ikonge kuigora chi market narondire asa nyinge sana president ya ito William Samoei Ruto aigoire mara kabere mara katatu launch the same project yako tabaya chakiri. Let me give an example. Unapono kwena na ingechi atebete Nyamira University. Nkoro onyena nilichipa za chikuru kuna cho 500 million. Na ando ule 300 million. 300 million ye chiaru echiko chikorosi chinyomba chiri chobo menyo asa abana baitu bago chikomenya. Bali bago soma. Nkarenka William Samoei Ruto achire gusi launch chi hostile. Ngankobe kuchire chibe asachita kire koba chiro siwe including kere mo former CS Machogo arengo ba jite Kisii launch the same project. It never worked out. The same thing oiranire oirore gokore gentu keri kira ogambaro na ando gekwanire of which other litukori koera gentu ngeyoke gokorekana igenteke university ya Nairobi kire yani university ya Nyamira kire korosigu oise kurigereri number 1 nere gazetted according nobo tukibogo kolekana tili gazetted a president ne lya goja because yata getogotogoki ote bana abekire nkoro lakini bagachoro bwa chakire no bono bwa zimbo goja kwani ji project irenga Ruta igorete kira soete obo president kusiche igorete tuchi achagete ngakiyo Uhuru Muigai Kenyatta chikaga igatinero chikatiga buni gorende ya chageta ni bono let me tell you University ya Nairobi goja kobe historia bantu bagoteba university ya chagete korosiwa kire ya chaka korosigu tere tiga abantu bagachabatana naki yene university ya goja korosiwa ya Nyamira lakini tije tikoba ikine kinga ndweko because Ruto no muntu mungaini ari university ilingo chagere tigoro gozo university ilingo agachwerere buna goteba te koera obwa gachimbore bwa chagete Nyangweta. Yes. We university. Okabe kumbake foundation ali Nyangweta paka lero iga. Ngikia bete. Baka lero iga nwete ni tebere tebo. The same thing like inko tebere naki abara you might sometimes ingo chabale. Pata ka ko ke bantu be eri yege ntokelikete pata gete kuigwa. So that banyore attention kurwa sabantu bali bategerere. Na andiza chindo muntu naruranga ine kimne university yengorozi gwera lakini te korozi mate bantu mbali baliri. It's like the same thing unabona president yako tutebinga nangu twagachira igitange ga station ye igitange kyu igari umuriro Ikonge 300 million ata batigeta sent ngioka 300 million ngioka ge korozi neli bolira gundiri na ebese yenigera se budget eri ya 500 billion gose ebese yere kando Ruta gukwanira figures chiri because yatagituko kwana abantu bayibu bono nyore for example igenteke ererwe yiye kurukuru Naivasha again all the way to Uganda kile kuchika Uganda chibese chinjira located chiabeke tuchi billion chiko chikorosie pale korore njibeke tina mbabeke tina na kitu goikanaruko naruko iko iraji million chinga naiga to goika pometi ko iraji million chiko chinga naiga to goika Ikonge ko iraji million chinga naiga kelnege ntugyo nebe sebekere kiujumla ekore gasi yo as whereby Ikonge tali included nyoro kwa ruchi kwire ndeli yale twali map elie ererwe yeli bune gocha gweta there is nowhere kwa roche Ikonge ere measured go sebekire ekabekwali na ndo gocha kwande bite blueprint ya sokire bunige ntekeke korosigu engineer ya eru on the road jaka korosi nyombe to onde nana ki enyombe for example enyomba ya korosigu tutebere kire nyombe ya korosigwa yabikuru yako bachi proc isano budget ya sokire chi proc isano ni chi proc isano kwa irute measurement ya nyombe ye gweta te basa gweta ni agende obulimo bwa bandi ikine kige ndogo singatia kurigereri engineer gokora korengana ni map area egwa nera gokora dugocha goteberanjira na aya igente kabone singenje map ye yachire iga menta gocha extension because budget yeti yakoretu ase Ikonge korore Ikonge bone president kire president isengenje president yakotora na bana mpaka mention na bari 300 million chiko cha korosi station ye railway iga
asata yura tebo tena na kinaro kuchipesa nchinga naiga pometi nchinga naiga ikonge nchinga naiga kintubune kyonkeyo kwarori tini president yako tebi because ata keto commission figures jo to ngaina muna babikire ikonge tiye cross kintukiri because blueprint ya sokri kire blueprint ya soka yoro kire station tiri chikobera chikwaga chiru na sabantu bako pikirigu bagende gusi asata yoere unless and otherwise the committee rane pack e karanse Kreya ikaransi irangiria banda bonsi the stakeholders baigwananite kosoke blueprint area eketangiriki mane guchikora subire lwi emane guchigweta bakora maunchuri nande badi cassette bayebeke nande se cassette ase kire babekire se cassette ikonge mane ko ba included na riera rosigu lakini ikonge te korosi wo montegere yundigere tiari ikonge itukundi era rosigu asugo kwana sinkwana yumun process nero, yes, process nero. Because you can ya so the committee nero, tali president, the committee nero ya bigiti kurindi kabeka. Nandi can to kwana because in na serikali nsi ya Uganda nero involved. Yes, nero involved. Kira bali kubeka. Bono chipache tikira chikoje budget ya so creative. Sana kira chikoleta even to binde bitale ngo so ko include. Nande ego to beka ninka kiyo Uhuru Muigai Kenyatta. Kira matengi bali ngoburai. Mba begete ikonge. Ebe one of them is riru yiwocha weta asinga kili ya Uhuru ngiye kogera baadaye achite karusu kire list ya sogete ikonge is nowhere to be seen on the list ngiye kora ya ruseti kuningo ye ruseti nabara ya batubwate gusi mugutugerera buno mugusi bari muri integama cyose nyamukuru wori manda ari kuo ese mine yago osoro no barime Javeti Nyakundi no barime Steve Mugaga nero chire Steve Mugaga no chirime muwakilishi wa bangine county ya Kisii na Nyamira ba chire bonsi ba chirime kaki inkinu mo ari kurigereri gente paka kiarusi ukerirwa ngao emukirite mukorgeri mwamanyire kungaino buna abane singe mubona kwa busiringi bo berumwa be kumuguko mwamanyire kungaino buna abane negenteke ngete kiyetega kegweta bone nabali mure kwani moso mete nekinga tukira rosiku mnankorosi kirikitali security se map buika geto ka se map biamano mwanchu muri ya sensemo eyega ya kabire kribuna tokendere tosanga ase obwamena mbemo wasinano nigere notisano na ibire sano na isatu isano na isatu isano na mama gatano mwere obeka isato na bogota wochaga wake simi yago se ejumbe yago enyenge nyuma yokurwa ase mutimo komoke ase bona tiatura ase muri chiduka turaligena na ralia yagendere tukura seseme tukwirana nwake esimi yago tokendere tosanga ase obwamo na boigo na bokwatuka ejumbe yago enyenge toskare TV yago gwerenatori Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Exerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana ya ikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge ya konywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora
Sankara omusike Oruoba nigaringe omuseneta omochorwa w'ikiama gia serikali gia UDA kurende agecokia kubwatisia omurwaniriria w'ekirugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwa Gusii omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kiaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Twaichanire kurali ukwa kwa Joseph Mugaka Nyakieya igaru umwana Nyagusira Daudi Nyamali Nyakieya na Nyagusira Jemi Manyalinda kurwe kinyeru kya Nyabalia boli Obama wa county ya Nyamira igaru Mugaka ye Evelyn Ndubi igari Separate Mura na Masi Bahati mumuro mwabo Nyagusira Nyanchama Helena Daniel Nyagusira Nduko Aska Josephine Ibitutu Pierera Raini Liro na Nyagusira Kemuma igari Semoke Margaret John Nancy Lynette Amos Bob Maina Alex Brian Dolphin Lilian Vivian Emmanuel Egatia Bande ngina rume Dorka Lamek Gilbert Anunda Maggie Joseph Esther Chebet Chepkoech Kibet Ann Mokaya Mogire Egatia Bande muano ye Omugaka Nyagusira Peter Maina no mungina Gladys Nyanchoka igari mokoyo ye Andrew na Emily umuchango nigo kolekana chitariki 14 cy'umutinyo kane bwo mwaka oyo imeyeke nyoru kya Nyabalia nabo igase chiro ya magwawa omuberoye nigo korusi wenkendu ya Kenyatta National Hospital litukuli Alamisi chitariki 15 nemo cy'umutinyo kane bwo mwaka oyo nakoeniwa litukuli Ijuma chitariki 12 cy'umutinyo kane bwo mwaka oyo aseke nyoru kya Nyabalia Bolioba county ya Nyamira okwo no kwatwara liri kwa Joseph Mugaka Nyakieya kurwen Soko TV twarure ngora yaito gucyase amate abairi n'abasani obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelio chisemi nobosemia igrio bulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyone nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa petrol machine asomoro bere boberemi nobotugi ime yen Soko TV oboroso bwomugusi Eye nen Soko TV oboroso bwomugusi
Karibu nende mwanchu moriri ya sesemo eyega ya gatatu namba ya mawasiliano nigere noti sano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na imamara gatano umwairo beka isatu na bo wake simiago bono gose obeke ulike ujumbe yage nyinge kitogendera togusanga emambia ya bono na boyo kumurekere taro yomurayibwense ase orogongo rwagusi nigo twatigara sense meri yo kuligira mangane chichiro 2.5 billion nerebesa ukorengana no murayibwense babekira nsemo go chigwikira ni bwagachi bw'ichire 22 na boyo bwagachi bwegeti gechinde gyasuneka ngocha kere na baro bwagachi bumambya go chikwegero bwagachi obwo elio nabo igona magendero anda ao ase semo ya bunge ya South Mukirango korende tutaraswa igabo nabo yongera na tochi kwanda semo ye ward ya basi bogeta urundo chisimi chakira goswaga igo mwanchu muri nabo gwake simiago elio togandira gosanga ase obwamo emambya ya bono na semo yega ye chichiro na nensemo elia bwegekero tukulireria ase chi responsibility chiago chiri chiago buna omwMC yebo igonyone na ase abamenyi asomo menyeri ole basi bogeta urekerekeri okuburukani nabo igoswera ngo cyase e ward yago yebese yabekirwe ensemo ne chiko konya nabo gwikirania ubwagachi bw'ichikire chiga nabo igokonya umurimi no monyete na asomo gusi abuno totegemete mono mbia mono umanyete number 1 echiro gusi abantu bategemete chichiro gusi echiro nero obulikwa bw'omuntu umuntu arusichinge ni chiayi mugondo aire chirali aoni anyora 50 umuntu aende mugondo ali mimesi yae aende chiro aoni kere president yaje te gusina andikire go twachibesa chugukini chichiro mpaka naro chasinara ali abige tamagena buna chichiro chisekorosi kubuna le na ngi mugongo teba mugongo matene chiro yabere ngaki ntambe na ndi chire nene for a period of so many years asanara ali kwanse semo gitekero go soa ibwata matoba no chiro chali kiro kogenda ali ibwata matoba mangi buno muntu kwamba ko chiko soko ende matuta mate mugonga mali chiro mali ne bwata challenges nyingi anyway nitakirero siwe lakini kire president yago chagusi aiseko twachibese chiago tote butubikiri chibese chi billions chi atoleteri gusi na ndi chikolegas buna goteba gusachie nane ichira kolegas yerengia lakini bone problem ya nentari kutaka gukwanira mona about chichiro because ntutageta magendero na magendera kira tutageta yanyore kira turanyore chibesa kira tubate chibesa na turakora magendero but onye ndubwati besa ndukunyara gukora magendero na bingi no muntu ngo tena ngingo gajende koroba ndaranyora chibesa chuko gache koroba ngini bwate vision yuko gache koroba the president nena bago chikusote bichire na beta kirero siku lakini tariko twabesa chukoro si chiro tariko na besa chukoro si chiro bono for example mugongeri eberete umachoge borabu aya I think kina roje president yale kwenda gusiri tanganirira ache to postpone mpaka ache to goja Sunday yeye last month yeye kira le ko gocha gusi na roje babegite mpaka kwenda alinge Kenya nyali KMTC kugenda alinge Lio Kindo something kira ali ali guchikokora but itachie tikogenda this time round but uchire mugongo tebi nko improve ali chireli even to standard yokube kuine ase ekewango kelita kirekoba abantu mbatwerwa ero sigume bia abantu bakore biashara senjire yerengia lakini ndende nako tingo nyara gutaka ukwana chichiru chitokoro sigumbi yara kini nyora besa njira acha chisoe tiga muntu ati yokutina na babekeri chibesa chire na babekeri chibesa njiche chiche umana kuroro umana katene nyagitali yeye yanyamira itakire kine ebinya gitali nene bono ko bainde 1 billion next week nango genda Italy ko baletere 1 billion yechiche ko kora kintu kicho korosi nya gitali inu ya mana kuiburiga surely president nagenda Italy ko sabajibeza 1 billion nene nya gitali ya mira ucha korosi yani atagete kukwani gotebia abantu bayigwe kintu kiri atagete abantu bayigwe ebe sekere go saburiye go sabukwani aba yense yonse yes lakini bono aigo sabukwani apa yense yonse atebe ngachibeza ngo development we apa unless specifically bagende no governor yes bagende no governor asabe chibeza chikore kintu chiche na let me tell you even cancer center bangu chikuigura cancer center chibeza chi aruetu even I don't know is Britain or UK government ya aruetu billions of money chiros cancer center in Kisi inga kiungwae chibeza chiri chikachungwae kiraru rokonya chialetru chiachiri chiakwamire we apa the budget ye national government ya takite weti ebe signature president ya atebe chibeza chichibe ku signature chiche to the county government ya Kisi chiros cancer center mpaka bono ika cancer center ko nyara kirenga ruto chire gatatu akuyura cancer center ili asori korosu cancer center ya asori korosu cancer center ni chibeza nchi ya ruetu chini chibeza ruetu from the other government
yense ngao ikaba ikatana twabaire grant ige chibesa moro seri cancer center in Kisinga Kiungwai mpaka bono igenga Kiungwai miaka irenga yeri tiana okhorangi tiana koera. So those are the kind of the things but reni nyore yaro yachakire koros yatigirunjira era bado ni chibesa ntia tumetu kire president yeko ganda nyore karuche chibesa bune ichi cyalo kuja kisi party chikwa mete somewhere ni president acha be kamarunzi igavana be kamarunzi musabe amani kwa lokiti chibesa chimani kuja ni chibesa chabete directed kuja se county government ya Kisi yani hata kitu muntamo sasima mane ko mwachibesa asinge ya broad based esinge ya broad based umana kwa ntebinga nayi mukenya ore chirure chiyangire kuocha umana kwa ntebinga nayi mukachi kukwanira Nyamira county agende itari koleta 1 billion chichi kuimuki inagitari ya Nyamira even to the standard itukundiyo eline ndoto ya mugaso itanya arekane because uri atakatako tebige ndukeli ako tebye abantu bari ndu bategete kuyu era ba confusion bongo gutaka gusiria abantu bongo mbanja matiangi gutaka gusiria bongo bantu bakora ndugete ibintu bire APCD no bantu abagoja gusingi bakorire matiangi bakorire my friend arati amanako teba buyega nga nyora bantu anyora 100,000 bakorete kanisa chikisukuru renga Fred ogingo matiangi aro seti kira linke minister matiangi nandi dalinga mundu uri okokora igento achiko tebia abantu na nakorire matiangi no mundu uri lenga okora igento kira akorire igento ine igento gyoko kenya kioni sironga ya changiru chibeza chinyinge nya bururu gari chibeza chinyinge yo kindo chibeza chinyinge Kisi school chibeza chisukuru we can name them numbers of schools chia konyetwe na Fred Okingo Matiangi guchangiru gento kende gyonse kita na kokoleka mpaka bono iga inugusi minister ndensto ene babu ngeli babu what patanya gokora you see Matiangi na akolete that's why ngoko tebina kimuraria into development to konyora gusi mbiya tigachiche lakini tige president yatubekere chibese tutebina abekere chibesa ngichi na baire sinyugo koregasi tali tutebina chato chibese tena nase ewadi ya basi bogetaurio abwo aswe olineganga yokorigekero kyo bwa MCA kuru ase wadi eyega ya basi bogetero toka sesemo ye bunge ya basi county ne ya Kisi ebinto ange bitatu iga gosebine biria korengana na sida kachiri chinga chia tigere obegete first priority gochia somo menyi obasi bogetaurio bosio wabachoro bonene bo mwaka 2027. Asante sana mbiyamo no muraria mbiyamo na soko ngari bagana nditiga nkuwa ni abategereri na bancho bane ba passive getaru wodi abandigereti kurwanda onse asebale nimbanjete nimbabigeta senkoro yane nichi darling chiane passive getaru yaito nimbanjete sana na injenje no mwana ino Alex Simba Kennedy na achira ebintu number 1 imbegete ko kora ime ya passive getaru wodi ebi bitara kolekana ebi bikundi obororo ase myaka 15 kurutwa cyagite ko chora barayi devolution yachite mpaka bono iga nturanyora murayi kirime ya passive getaru wodi urabanka mangana gunatakire koba akolekane number 1 na machi nanda barayi babere bagoja batebe binde bingi goro ya machi batebe goro ya gentu gete batebe goro gentu ndege toko teba machi number 1 kora inde mama chu isi akwenda amachi nande na rualite nando genda paka mugongo chikukuja machi ensoko machi tayari nkalia munturanyora murayi gutolemere bisima ale tebisima imagine ko lemege sima it's only 2 million nande go see the level of the water bere tegoro tegokora nyole tegokosi nyole 2 million ego cost go say almost 1.2 million kolema machari kubikira abantu chipipe amachi mpaka asiba chinyomba chiaba babujira amachi isiko bayire chinyombe chiaba amachi isiko bayisibeli isiko gaste ko banko ina first priority yane inambende ya kabere no gutaka kuchikoleta abangi na bonse ba passive gutauru ward amo imanye buna passive gutauru ward tubate chinyomba 8 tubate mukinami tubate mugichonjo tubate munyameuru tubate omuyigesa tubate munyameuru tubate omondonya omunyansiaga chinyomba 8 tubate ni passive gutauru ward intake tukuchikumanya na kinkoleta abangi naba onyole abangi naba ko bunyansiaga babeka namo nebikundi byabo impakonye nyole no gochaka korosi gusine chingoko mbaye chingoko so tatibanyole income yabo ebyombe impanya kubaletera funds no kubainua intake tukuchikuimuka na kingoko nyomusae oyiro gusiyo ko school number 1 nitake tukuchikorosige nduge kurukungana na kinyole welding tokorosi welding yene asabantu bagocha torosi driving school asabana abana baukora baje nitake tokorosi number 1 before anything the computer facility enene in passive gutauru ward itana yes itango jibekera nyamache usinyebekera nguru usinyebekera nyangoso weya pae era bega tigati mwana ndebiyens ochikoba buno kodre from 4 number 1 first priority akugenda some computer packages just in my ward
free of charge atari kunyole shiringi so that anyole knowledge ya computer squeeze abantu bandi no baba koleka zinyoro online banyora chibesa so that banyora that knowledge kire banyora that knowledge begendere buna basaye nitaka tuku make sure ina kinkoleta basaya bane mbali bandi tubulemi tugende nyole mansai yali asama emigondere menene turi emigondere bunere menene turi gusini chiye ko 20 bune county uzichie ka 30 bune county tubeke tubagane chiye ka 10 tubeka managu chiye ka 10 tubeke skuma chiye ka 10 tubeke bituma kurokra na korire binde byonse nande ninje ngo barigeri market sikuru kirtia ngire passport without what secondary neji primary intaka tuku make sure na achira na gone ne principal na management ya board na batebringa ntu bata basaye baitu bakore machinyini chitsukuma ngoleta turi tuba supply chinyini sukuma eskuru abasaya bagenderere ama na gutuku transport kuru ari gusi buna basaya ba passport without what tuwaleta Nairobi ibina bibi ntunta tuko so that income generation ichikoba income ucha saba sai baitu bakwe korega cyabanyora chibesa aiga sense mo eyiga yoboremi abanke mbare barate basengencho asikeke tambe sana kero keri no murayo ko cha kwebwatane nebintu binga bune biga kwigwore ngakiende umwakie kuragota bana uyo iga bono ni nchirarigeti yogotoliera gusegototumeka togende tugore endemereye gusini cheke chike 20 matukabira tatoiga na chache kembuna gusichibese chike kere chiro ya tokera of course na bogocho murigie chiro moni ebinte biga lakini ebese kerengo kelikiaro sigwe konye kiebese yaso ko 1 million ngakiene konyorole na mulimi tari gochonyora bese yiga yonsi kwanyorana libaga umulimi ari konyora 1 million babaga neboka kolengana no mubaro w'abantu bari bakora to buri myogoiga kwanyorana bese kubekera ne shilingi chilifu 200 choka igo yamenye gonchuka yabana nigo kwatumegete umwakie kura nabamenye ababago mukagende mugachako muradi mugachako murubiri yegambya ogenderere buya obere very successful lakini at the end of the day na ekwenyorera talibarabwo benyorere ngeri mbuya mono bagada batebege nteka mu umuraria njetindiko chiko sababa sabe bane besa balete chibesa nganchi kubaligeri ubole mu bachi bokoro ubulemi chibesa ni chi county government chiringo chikoyewa development chirichigo cha chiringo ya 30 million kolengana na chira chimentu chike ko 40 million chirina chingo chikobeka side chuko urobulimo kore mbego koleta basaye mugonde bakolenda kike nandikira basaye abaguchigocha inteke tukuchikore chesta basaye abagusi passport reward bere chest ebikundi byabo babwate certificate so that ase chinyombe chinako te bitubwate 8 in passport reward kire nyomba ngo chikutwarere chieka chiya gusini isano guchikolema njetindi guchikoba involved yoko bwata besa chiri ige ndungu chikokora ngiringa boka banyine bagochora ne committee yabo onyora aba bachole treasurer bachole chairman bachole secretary nabarayi babo bakubara kokore bintebi so tatikira bakora magosini chiya kaisano barusia managu chipesa chiabe chikuchuko si account yabo nikiombe singe njungu chikobare chesa ndi banya certificate babate certificate yabo chipesa chikuchuko si account yabo njitindi kuba involved anywhere njirate yongo chikobatumika apart from kuba konya bege endereri buna basaya papasi bogeta reward asaragenda linda beke kina gotango murobiri ya sengencho onde na baragenda tebe na ichikondiyo riko kwalao useriko gwanchira wikira ni bintu unless ogenda orosyo muswada ogenda oligie gale ba MC babere batatu bakubwatisi umuswada uyu ogenda gali bwete obeli chiko macha ukira ni bintu binga bunebyo bire outside because no mu MC of course chirol chao ne responsibility asanaro wika kwabekirwe bitango na ibintu bine mbire kerogotema gukora isiko na responsibility chiago igemete na gwikotwa ari chiko rigokora naiga no konyora abantu abangi bagocha basero umuntu ando beke kino tabana abekire kina seke ambire kya bosongo omwe MCA obasi bogeta uri omanyika ne gana iga gentonkere ga chakir na da kariko ke kolero senkili goris osenar ko osengai ene nchire mo divert chibes cyo mwana nchikuru county ya Kisii ense moye bunge yabo basi bogeta uri ochirire thank you cyakiro bakoro bunchire no asechibeza chiri chikuru egu system nero siri na kichibeza chikuba located ASMC kirako uchibeza chibeza cha machenjiro chibeza chiparanjiro chibeza nchiro chibekire naboko nyoranga ekerengereri kikia nembwate mkeyo pati AMC ngotigerwale almost 3% kiliara atake gukora outside gitaye system kilikebekire system 3% nabo chikutumeka asiside buniyo kwanyure asechibese kinanyora nande number 2 ngale ngoko nyora imeye chugodi kya Kisii county gusinya mira county general nyore Kenya ngima chibesa aba GMCA chinkonyora chiri chinkonyora bale chibesa kira bakonyora chibesa chaba located go chisi bale se chugodi chikolegasi lakini mbali gokorera besa chiri nyora maji tari kulemu para tari kube kumoro para tari kulemwa
chibese chinga chiko genda eba kuchibeko mugukweme wana ko rumuntu kogenda tebenga ikwire nyore chipara irenga chire lonji tikusi ne CMCA uragende se maposo kiwe pachete so kana na kipara ya kurukebuko ya nguru ya bege tukwirende ipara ya kurukiongeti eso kenyangoso ya bege tu morom batita be kiro morom ipara ya anywhere chigoti chinyingi abe mzimba lenga paso geti ukurikirike para bune ya bege tu morom patipari itero siri umuntu akoteba ya irete use 10 million isi pari tarosiri ipare rosiri embeo mbali ngabalebo bana kuiru kotin babulu kwibintu bune na kuchinje bana ngochiko kole kintu kekorokana physically not even it's not in Kisii County but because Kisii County ntubu ati malemo amalemo ali na neighboring county no ibintu ebiko chikokolekana but ni kamunga yiko chikote tukole mororo tuchikuoni seita kera tukuoni seito twanyara chibeza ni chibeza chichi kupena vitu abantu be county yetu you see iko bona na kingo kotebelina chibesa nkwena nchiri kucha se county government na BMCA banyora chibesa betinengi baenda baragira betana na chipali banywa maru chibesa chiera nyore MCA ko 5 years atabwatikende ase chibesa kwegwa because yaru mukurumi tetra nyare simi ere igaiga soko hello karibu sana iyo nari ko boliga bori yango omugeni yo nere ko boliga mubori yango egen tongel tuaro jari konge omugaba na nyaribo bana omugaba na nyaribo akwane te oro na omo president ya moment chimesa chie o si para jikona gwetari konge bana dali kubuli na bone ere no mugaba na ingie ko era chimesa ere chimo tabwa chimesa chiago kore management chie para mune chiaboleti okay ni boli rinde boli yango nani ni boli rinde ndongere ko buate buna ekero mo president ya jete ne nyamire ngakigete ala teba ko rosi ale ngene national park ya disirunga ena kina ene bono yera tanya tolete national park ya roje tinga ya disirunga chama yeta ne inde mo piso bichama sikso nyagukia biamana sironga ne industrial park ya renge aroro tubwate chidaika edaika ya muri sekune 30 chokabwo kero keria tugokorera kumwiraneri kurwabwo umanyago korwerania nkwana yago yo mweri yokorera ntegete kwiraneria omo bishop mbi yamana soko bodi swali ya urigi ya si governor ito koboria ngaegwe epara ngatabwate besa timanye because timenye tindio momenyi Nyamira tindi kuvuatirira lakini una injebono Kisii County nimanye tenga chibesa cha rutu 2025-2026 budget ya lengo ya 20 billion Nyamira timaitire ngaba yetu ase budget chikava nanko ekubale budget yabe go development ba cross chipara chiabo chipara ntubwate kera ntubwate kura chipara chi county nchiro ni chipara cha national government nchiro nabantu baitu mbatakaire bamanye ni pareye kirebe kire nuota kire korosi pare ni governor takire korosi pare gose national government takire korosi pare that's what kura na kera liswali rinde point ende commentera ase liburia ya buri ndiringa kira chibese chiachire igava nabo muyana bagokora chipaleji igava nabo mubo mukurumi riria bobe akuri chibese chicho sta gokora kende ane kuna kubeke kirosi ni president yazire ona badani president utale gonkonya chibese ndo seri pale nero manyana na iri chibese that's what devolution yajite because of development ya kolekane okay yes nase hoko kora abo ase ubori amangana ya industrial park area ya sirongo muraibu yes. Seka tukana touch takwanirete gentu kendi kions because bishop Umurai William Samuel Ruto noria oria ni wale bono igabuna achire gusi ochakiri school ya university ochakiri ikonge market korosigwa obekire bakaligena erosigwe okay na ande moganye next year either this year December or next year launching the same project agote boye tengeire chibeza gete president ya itugasi yae tiganya gotenga atenge mpaka na intuto tenge biamano na bere igo engana yago yo mwere in 6 sekunde ikomichoka na irwe abana ba mintengana ya neyo mwere ngote baneri ngani mpanjete sana njena Alex Mba Kennedy nko bolinde kirogia passive getauru ward kyo MCA andonsi asemule ondebiansi utaramanya ondebiansi unyigure
nkubasabira tubwatirane asomoyo bugwanja nandi gintu kene ngoteba bana baminto nonyo mugusini gatebete gusinyora ikiro bwate ngoko yago nkari enkoko ni yeko genda isi kirani yatoja lakini finally yachanga yabe karigena nyumba mwago lakini yaragera ku ruisiko kibese kikira kigocha abantu abakira bago kigocha bache gusi babaletera kibeza ragira kibese iki kamengomba iye mabere bagoteba ragira kapisa lakini ekura yago bekira umwana umino orenga nenche boigo imonge ba 2027 no turamo nimbanjete nyasao yu torani tukulinde tubwatirane botambe abasani bane bonsi supporters bane bonsi bali bakondigereri nande bandigereti bona iga nabaira ne irimpia mono kurunga naboigo narura maiga kujesi mama choice na ifamilia ito yonsi na omwanjione ninsi nabaira maiga nyasao yu getubwatirane botambe mbakari tuko nyasaya aranja tobura yo botokorera abante gasi asinjire yerengia biamono Yamano mwancho murigere gwen Soko TV asuko bwatera namara inchego rwa chinsa inye cyabona mabwikira bonaga cyatera ngikira kese tuchoka kirage chinsa isano ne muchabona mu basabu na tuwekera muhera tubirane chinsa 10 asama ya senchira yo wing ase umubaso oboro Eye Soko TV Oboroso